Ta hagani ke por ngada ni ke banai U Blei basisisian pat. Nganyo ye ke ban hikai biang ifila ni banai gini ke jingkren. Kabadan kam hadu kata-kata hagani ke Sngi. Ngakwa nganwanra ini ke jingkren syafi. Namar ngayo ibe kum ye kini ke jing hikai. Kidai ki balayat lat lesi ngina le lendat ye ki na ki jing hikai jong ki jing seng bat ki jing hikai jingi ki bamala ke por. Naga daw ngakwa nganwanra biang ini ke jing hikai menta ke Sngi. Kebadan kam ye ke balang, kebadan kam ye ke banget, kebadan kam wat ye ke brioro. Barok ye banget ne ke bampat nget. Kani ke jing hikai ke kebadan kam hadu kata-kata hagi ne ke Sngi. Kabang akwa ngini keren na gini ke jing hikai ke day. Nga ai kerteng na gini ke jing keren janga PHIN keren AIU LADA KHLEM pat KHA. Kita gini ke kerteng janga gini ke jing keren. Ngan bu kumni ka ay ngini ong. Lani ngini keren ya ka ay. LADA yau briu lani ya ka briu 4KHA sa gini ke pertai. Ngangat pisngau tho ye kita ke jingmut jong ni ke jingkren jong amen ta ke Sngi. Balada yau nunu brio la ni ke nugo brio. Kabampat sim la kha se ni ke perthai. Kampat dan setia ke jingiaKREN. Kampat dan setia ke plan AA. Kampat dan setia ke AIU ke ba ni kren nama 4 YOI 4K 4 dan. Nakata daw nga kwa nga nwanra ay gini ke jingkren men ta ke Sngi. Dagabangan ong biang sisian nga ay kerteng ni ke jingkren. PHIN keren AIU LADA KHLEM pat KHA. Lada ki brio ke bampat don khon. Ki bampat pun pat KHA. Ki plan ni ke IAKREN ni ke IAKA baka khon rom pat don. Kamut ki syukran sun, kamut syukran ni ke IAKA ke bam don. Kabam exist ke bam don. Today na kita daw nga kwa malaga Sngi bangan ay ni ke jingkren. Namar kadai ke bedon kam hadu kata-kata. Haga jingiday bat ke jingim jong brio. Haga jingiday baru Blei. Bana ke jingiday bat ke jing Sohthri ke jong Jowai. Ujisu kren syai gini ke Ktien. Naga gospel ke jong Yohanes. Ya ke banga kwa ngini keren ni gini mentah ke Sngi. Naga gospel ke jong Yohanes. Lada PHIN pulih naga lenong ke Mawlai. PHIN lap ya gini ke jing IAKREN ke jong Jisu. Bau IAKREN bat wei nong hikai niam bakrau jong ke Jiu. Utau deu Nicodemus. Ngan wanra ini ke jingkren na gini ke por. Singapa bau Jisu ong kumne. Ke Bible ko ong kumne ngan pulih lenong Mawlai. Ktien ke jong Blei kong. Naga dekat bening kong ladan ubriu uban lagi Farisi. Uba kita Nicodemus unong sensyar jong ke Jiu. Uni ulawan au Jisu menmet baula angku nong ikai metip ba melong unong ikai ngitip ba melong unong ikai ubalawan au Blei. Namam dan ubala ban le ikini ki kamba iki ba melale lem dau Blei ulang ringkat bat me. Fi uni du nong ikai ubala pau apa Israel. Udai u badan Bynta apa ke Sanhedrin. Udai nong ikai ni amu bakrau hadu kata-kata. Ya bala puram deki Jiu gitu par. Ndau yo iyo Jisu bule ki kamba. Ndau yo sngawi ki jingikai jong Jesus Christ. One show Jisu aga par minmit on the Bible. But one ban ai puram ban IAKREN ban wan jinggiaroh yo Jisu. Ngayo ibau Jisu KHLEM keren ay kata kabau keren. U ai be direct igene ke Ktien wang. Ula yatro u Jisu ula yatro ula ang hau. Shisha nga ang ame. Lim na kapat yo brio. Umla ban yo ya ke hima ke jong Blei. Unika lima suang hau kumno la ban kayo brio. Habau la temen ula ban sutpat. Siya ke kepo ke keme jong u bat ban kayo. U Jisu yatro wang shisha nga ang ame. Lim da kayo brio na ka na mensim. Umla ban lej apa ke hima ke jong Blei.
Kani kadai jingiakyren kabanganut banong kadai jingiakyren kabak krautam. Hapreng jong Jisu bau nikadimas. Kadai jingiakyren kabanganut banong hangne kadai jingiakyren kabak dankam tam yang abe de pi bangi deban singauto. Kadai Ktien jingiakyren ke discussion. Kabanganut banong kabakta lut ya ke jingim jong brio baro nadu badang kha hadu bunda yap shadu bam jukut. Nakataga daw layat ya kaban keren ni ke kubar. Segi brio gini ke Sngi. Bat ngadanget baka ni ke jing keren kabang awanra biang mentagi Sngi. Kadai ke jingi keren kabadon kam tam, kadai ke jingkeli kabadon kam tam baka jubab kabadon kam tam. Kabau Jisu ya keren mau nikadimas. Ngadakwa bangan ai gini ke jing keren mentagi Sngi. Bau Jisu ya keren bau nikadimas uang ini Ktien. Hadian bau nikadimas uan su Jisu ban keren bau deunong ikai bekrau bau leki kam bau Jisu klem tre ban ya keren bat uang bet si shai shangong me lem na khapat yo brio umla ban yo i ki himaga jong play piti balai keren kata kamot lada klem pat kaya me. Ya ka ingin ni keren. Kan mentoyu menyo iki kamba, kan mentoyu menyo skau ke jingikai. Kan mentoyu men ong yang ngau nong hikai baba. Ngan keren yu bat mel ada me klempat ka. Jisu keren bet ya ke jingka, namar balai ke jingka ke de ke bedan kam. Lada klempat ka kam dan jingmut ban penut por bau nikadimas. Dan gebrege besi pelap met kai banyak keren banyak tanya ya ki eke bakin jamin sem banyak keren eke banyak Ktien ke U Blei bat gebrege bekrempat ka lada krempat ka pimpat don bat lada pimpat don kampat mi jing keren kumnu pin keren bat kabampat ka bat kabampat don nak kata daw ngacait perkhat ya kini Ktien baka jing Sohthri Blei baro kajing sedang jo kajing jo brio kadai hadian malah kayu na kani ke pertai lada klempat kha kampat dan ru kumno pin keren sibo lada ngi keren yo brio kumno pin keren ya ke school ke jing pule kumno pin keren ya ke family kumno pin keren ke ni ke pertai lada brio empat kha na kata daw Jisu kani ke jing keren ni kadai ke crowd Jisu ang kublay sibol bamawan bat nga nang ta bamawan keren nga medeu no ikai ni ang bakraw nagtakadaw ini keren bat me hangne Jisu don por uang bat mdan kap mangini keren direct rate bet sikapoy uang lem na khapat ya mem dan jimentoy ero unikade masum skotro uang kumno laban kayu brio din bola temen laban sut biang sikapok keme jong ban kayu Jisu ang lem na kayu brio na na mensiem Mio rung sige himaga jong Blei. Nang ningan sedang ingin ke jingikai. Nagadekhat kabahan rio. Kawai nagidekhat kibakodor agabaw Jisu kren yaw nikadimas. Pito Jisu ang kumno nagalanang kabalay Yohanes dekhat ban rio. Uang yakabalaka nagado kalongdo ngan keren ni kata gani kapor kendiat ban ngan sekeren ia ke jingkeren ke baar ang Jisu yakabalaka nagado kalongdo kani ke jingka ke bo Jisu keren ke day ningkong yakabalaka nagado lada lakha ya fi nei mei pa filong brio berkat kum ke Bible ke kitab ke Job ke lanang ke khat sao ke khat ke bening kong kong yo brio balakhana ke brio long bekhendiat ki Sngi batu bedap tang de ke jinjen jar ya ke balakhana ke do kalong do
But in the fact na Bible ngan sepuluh kendiat dengan kitab Job nama gede ba ngayo ibu Job udah beriu besngot ho ban keren ni let sing ini pulih gini kitab Job kendiat hagini gepon na galanang ka khat sa wang khat beningkong ubriu belakhana ka beriu ulang ba kendiat gisngi bat ubadap dagi jinginjar wan mi kum suntio tela alt no u pet no kum Sngi ru bat ne utau beriu de belakhana ka do compare pikana ke yeng ke badan buram kat no. Compare pikana ke yeng ke bam badan buram. Compare pikana ke yeng ke ba ruspa kat no ne pikana ke yeng ke baduk kat no. Baro ubala khaseng ni ke perteu de brio. But baro ubala khana ke kme ke pa kilong brio. But lada lakhay ang itang na imay pa nga kwang anong ifiya gani ka par. Snap agat kum gani ka Bible kong yaw brio balakana ka brio ulang ubakindiat kisngi. But ubadap tang na ka jingjanja wala na PMC spa snemro pimlapin impalat ng ta. The Bible kong ang ni uwan mi kumusuntiyo tula at no but umne. Kaya ka ba Jisu IAKREN mo ni kadimas kaya ka ba don kam tam. Wan ra ini ke Ktien ke beningkong wang ya ke balakhana ke do ke long do. Nikadimas lakhaya me ke jat jong ki jiu melong ha ke tu ke niam jong me le si ke niam ma ha ke tu ke jingat ke bamedan ke Judaism le si me melong nong hikai henry lada lang khaya me tang na ke do melong brio mdan jing men toy eru em empat long ni ke ban IAKREN ni ke bakin jaman sim namadang khana na ke do. Fitip abau Jisu kran tang yo brio abau kran ni brio yo brio wanra na gospel ka jong Lucas ngan pulia gani ka par na kalanang ka bakhat ar ngap u Jisu kran ni gani Ktien wang na ka khat ka bakhan riwang ula kran ro ka parsi ki udaong ka brio uberuspa kala sei shibun ba ula pusana la dia udaong kum ngan le na bangamdan Jaka ka bangan lumi ki so jonga ula ong ti gani ngan le ngan liet no Skap angan purelut ya ga ibu Jisu kren wang ngan liet iki tiar jonga ngan tei iki kham kraw hang tangan lumi ukeu jonga bat iki mar jonga baro bat ngan ong ala kemensim badan sibun ke bala bu lepa la bun snam shang sok to bam to di to lekmen hare play wang ha u ame u babit hagan iki met on pano iki mensim jomena me ki jong no tikin long gini iki ya ki ba mala kre lupa bat wang kum talong tau ba kin show lupa la de hare u bam long riu ba show play ame u babit bala da hagan iki met shimna eme ki jong no gini ki yo brio balakhana ka do ulang brio ula ban riu spa kan no ula ban plan sibon ki ndai la do play shim no ke jing em jo ki jong no na ka daw nga KHLEM kriki ban kren ni ka gospel ka jong Yohanes kal nang ka balai ka khat ban riu bo Jisu kren shilan yo ni ka di mazwang ya ka balakhana ka do ka long do Pitip kat kum na ka Bible ka shiti ki karin ka beningkong an pulay ka nang ka bakhatsan ngap ka Ktien ka jong play kong shiti ki karin ka beningkong ka nang ka bakhatsan ngan pulay ka ni ka par na ka ni ka Ktien ka jong play ka ong ni ka Ktien ka khat ka basan po ka ong Henry da lele ka ni ka ong ko para banget baka do abat ka snam kimla ban yo ka himau play limni ka ta ka baput kam yo ya ka ta ka bamput ya ka balakhana ka do ka long do bat ka ni ka balong do kamla ban lek shabnang compare la pidana ka balang ka kumno compare la pila rung pa ka no ka jingle ni am jongfi la dadang khai pitang na ka do fidang long do ka do ba ka snam kamyo lek shage hima ka jong play nama ka ni ka do jingi ka popot kam dan jingi dei ban ka bomput Tadaw nga ko ba pindas nga ba ini ka bang IAKREN laslam ngam jios ngaw shu igini ki jingkren man nga kwangan kren ki jing shisha
Lebih sengap yang agani ke por, kat menganang keren agani ke jinghikai, agani ke khlipmat, ai pin shim kia agani ke banga keren, haba lebih sengap agani ke jinghikai. Bapin keli kat menganang keren menganang ni, hatola kaya ngatang sisien nai meipa, hatong ngadon hangne mentag singing sengap agani ke jinghikai, la kaya ngitang nai meipa, bat ngalong brio mentah. Pila pindam start, pila pindam lagi kam kejam, songkai songman ke bedon buram. Ne pila ban num nang num start, ne pindam ke songkai songman ke bedon buram. Tang bawa lek klet, lada long kumno lada tang kai pi, tang nai meipa, tang na kedo hi, pidang long do, bat ubalong do hi. Umla balek ceke hi Ktien U Blei. Kerpat di fiber pen sengau tu igini. Upol uang ke siti siki karen ke beningkang nang bekat san ke bekat kendai. Lapian pulih wang la datang agani ke jingem ngi kermen yo kris. Ngilong ke bekodit tam na ke brio bara. Fila fini ro yo brio kat no. Fila fin ben yo brio kat no. Fila fin ong kumno ulak ban paunam kat no ulak ban start kat no. Henry Ktien U Blei la dadang syukha tang na kado. Udang long do. Compare la pi penbaptis kat no sen la pi le kumno la dadang kai pi tang na kado pidang sa aga jinglong do kam dan ji de baru play na kata kadau gani ke gospel ke jong Yohanes ke JingIAKREN ke jong Jisu ba Nikodemus nganut ban ong ke JingIAKREN ke crowd tam aga Bible baru Jisu ong gani ke gospel jong Yohanes no balai dekat ban riu ke bang pulih mentan oh ya ke balakhan ke do ke long do sengap bawang segawai kektian. Ia ke balakhan aga jong mensiam. Kalong mensiam. Kabang akwak ngini keren mata ke Sngi kedai. Hato lakha ia pi tang sisien nai meipa. Pila pindan aga Balang aga nogo Balang ne pimpat long kristan. Lada lakhai pi sisen tanai meipa. Pidang dan aga Jaka kabadang deban snothu yagani gabangan sekren. Namarngan yathu ipi ujisu wang ya kabakhana ga do kalong do henry ya kabalakhana ga jong mensiam kaklalong mensiam. Ngakwa bagani kektian kena kta ega dok nut jong pi gani ke par. Ngakwa ngan keli gani daga jingkit kli. Hato la khai fi tang nai meipa. Hato pikir men ni gani ke jingim tang hangta. Fitibam ke jingim jong brio gade ke bam tikna. Kajing im jauh beriu kedai gabam syong aga jingdap kerhai ki ong Jesus Christ. Pacibun ba ki beriu ngi perkhat baik tang namar balakhai ngi le long kristan don ki ong impat long kristan ngi syukut hangta. Hari ka bang kwa ngan keren men tag Sngi hato fila yo ne em ngi ga ong Jesus ya ka balakhan aga jong mensim kalong mensim. Nama kadang artli ke jingkha yo brio gani ke pertai. Ngile eke birthday, ngile Sngi kha. Mengidap kata snem mentaling i kisule birthday sa ki brio aduk nestemen aduk di janiap. Por ngidang kena rit mengingile Sngi kha di tang ke por mengidap si snem tik. Mentak ke Sngi kha shuman la ke por. Mengekwa kanong ifi pila pinle birthday kat no. Andai lada lakhai pi tang sisen nai meipa. Kampat dan jingkerman pinle agalenti sedujok. Kalenti kaba kalega Jaka kaba kodit. Bat ujisu ong dan kami ke jingkha kaba nau mensim. Namariya kaba lakhana ke jong mensim. Kalau mensim. Wang yu Nikodemus wat sngau kendit. Banga ong hame baga deban kapat. Ya me.
Kalau kabe kat cakap bagaimana mayo Sngi ke jing sawa jongka. Andai mem tip nang nu kawan nam ni sinu kan lek. Kum talong ubriu baro ubala khana mensim. Ndala kha tang na kado. Fitip ki briu ki im kum tu ki lek kum tu ki bam kum tu ki mau ki tia kum tu nang tade ndala kha na kado na briu long briu ngi sri mi we ka kom lek ka kom wan ka kom puli ka kom trai ka kom kamai ka ji ka kom nadong sedong ka lek kawan jengi ngi sngo tu. Hare ndala kha na mensim. Fim snel tro ye ki briu ki bala khana o mensim na ka dau pise yo i ki briu ki badang khadang na ka do aba ki pet ye ki briu ki bala khana o mensim ki iklumar ye ka rukom let rukom wan ye ka rukom shakri play rukom mare ka rukom ye let ka rukom ma ka jing lap mit jonki ye ka jing ye seng ka jing ye be ye ka jing shakri play ka jing duwai ka slam ka jing wat yo play ka jing bom don por jonki ye ki bakin ja pertai nama baki don interest tang ke bakin ja mensim fi teng ki bakin ja do ndaki pet uji su ong wat let sngo kendit banga ong baka deban khapat ye me wan ra ni tin ong kal ka be ka chaka bakaman Kamot uniu briu balakana mensim ulang tik kumu briu barak kal Kamot mensim jong blai ra ke jing im jong pimla pin bishari udah ke bakin jado. Padahal nak terdaw sami ke jing keren ben ke jing keren persya, bat ke jing keren persya namar ke jing bom sngot ho. Wat ek sngi pendeka sadian ke jis pa arbungot ki yo ke jing pen baptis jong mensim khoi ki bobon hi ba ki wan pet ki ongini ki la buat wan. Nama balai yo briu bala khana mensim pim sngo tho daga bakin jado. Nakata daw nga ay kitang ini ke jingkren PHIN AIU. LADA KHLEM ka. Hangne nga kwang anwan ra ini ke jingkren mapindup syai. Dan ke briu ke shakri blai KHLEM ka. Bon ba kum gata. Walis nga yang anong ifiyo gini kapar. LADA KHLEM kaya ke ay pinikren. Kadai tangga kam ke bakin jado, di tangga kam pertai. Tangga kam briu kata. Nama LADA KHLEM kana ke jong mensim ngimpat long kenjaman sim. LADA 4 kana ke bakin jaman sim. Ya ke ay te pinile jingisang ya ke ay pinikren ke kamu blai. Ya ke ay nikren ke yalap, ya ke ay nikren ke Jingduwai. Ya ke ay nikren ke benang. Terdaw ngawan ra ini ke jingkren ke bang nganut banong kadai ke bala ino benye ka bat lasu la banong no mjikren shu iru bat ngayo iba ya kene ke jingkren imat la pendu no nama balai ya ki briu ki bakwa ban long kristan lasu penrung ni amiki lasu penbaptis ki ki rukam beper la ta lasu penrung ke tang register bangi ong utula de kristan handrai pi wan long kristan la da pi klem khana ke jong mensim pi klem kan jaman sim pi dang long uriu pertai ka ka do ngani thui pi de pi wan da pi tho kerteng sa hangno ro kam dan jingmot nama pim dan kerteng ke kitab jong ke jingem Ujisu Ukraine nikadama stem de Ukraine reu pai ba Ukraine unang ikai niam mo bakraw tama poga jat ben Israel Wang lum na khapat yo brio num yo I lum na khapat yo brio na ko omano mensim yo rung yo irum yo I yo rung yo rung Tinyele kum no ni krane ke LADA KHLEM ka ya katanga kwa bangan wan ra agni gepar Teng na ngay kran iki bakin jaman sim nang tip butu bri 4 kapat 4 mat setiai ke jingkla ke bomot ke besisha teng sa ngole no ay na mga tip umla priang ke bible ko ang data ke bakin jaman sim bangi bishare ke bakin jaman sim ke bakin jado kami to kalang ke jing ibe terpin pule ha ke siti ke bening kong korel lang ba ar ke jing tho ke jong pol wang ubriu bakin jado umla ban priang iki bakin jaman sim Bat lalau brio badang kinjado umut ban atem ban lei ay ka bakin jaman sim kadai ka ba ibe jadu kata namar KHLEM kayu siya ka bakin jaman sim un sngaw trukum noy ka bakin jaman sim Masay wan ra nuksay gani ngay pinum sngaw yay Pilapin kren pareng na do dang ka
Pila pin keren English, malang ke Sngi yang ado ik sau ke miau, pi keren ke Ktien English. Henry Ahmad jongki ngan ong no komne. Ahmad jongki tu ki English, Ahmad jongki England, Ahmad jongki Pareng. Nda fi keren ma fi kidang tip iba pim day utrai shnong. Kam day ka mother tongue jong fi. Pite balai. Wat lada fi imitate kat no pi persyangi ka ban pertobot ban lek kumbalik maki Henry ngap ngan ong fi. Ubala ka uya per bat ubaklem ka. Utrai shnong bat ubar shnong gadan ka jingi per ka bakrao. Nga la kha paka yang nga ka yeng kasi paka. Nga kren kasi may pa jo nga ba kren kasi paka. Bat nda ba nga kren kasi mga nga sngaw to yung Ktien kasi. Lada don ki bri ki bamday kasi ki wan kren kasi. Wat lada ki pna kano nga tip don jingwit hangne hang tay. Bat nga la ban sngaw to ba imday kasi paka. Nakatagadaw pimla setia ban lei ban sngaw to ban rung syaga bakin chamen sim lada klem ka don kamana ka. Kajing ka kadai ka ba don kam tam. But ngkhwang anong ifi nai imitate igini ka bakin jaman sim nai perto bot igini ka bakin jaman sim kabadon kam kadai perkhat bai igini bapidon kam manakaw jisu ong lamdakha ndan jing mentoy tuai mtag sngi bagani ka jingkren kan pen perkhat ifi mdai tang bapin la ban sngo thu igi bakin jaman sim Henry kekta ia ki bam jukut kekta ika jing im jong pi ka bashaki bam jukut. Nama lada klem ka ong jisu ini kadimas umla ban yo I bat umla hiru ban itu. Umla ban rung umla ban yo I ong ka Bible. Takadaw nga yang nang ni nga kwangan penifi. Fitip kat kum nga ni ka Bible. Ngan si penifi kendiat na mga rangdan ka par. Mangan keren na kani kapar. Kumno la kha yo brio siya kani kapertay. Yo brio la kha nga ni tu ipi day badan sumbay jong brio. Magkakantay ka pun ni ugo makato ka ni benay. Banda ka ladap pun ka sa kha yo siya kani kapertay. Panamar bala udan sumbay brio la kha brio. Fitip kumnong in kha siya ka bakin jaman sim. Nakasya ka bakin jaman sim ngan penifi na ka Bible sngap ngan pulefi na ka shiti ka baningkong ka jong Petras kalanang ka baningkong ka dakhat ka ba arpulay ka ong habalapin ka arsin ipi naw sambayu ba sep enrayu bam sep da ka Ktien U Blei ka ba imbat ka ba yaisa isi dana pen jong fiang nefi kali kumno la ban kapat kumakaliw ni kadimas kumno laban kapat yo brio. Ka yo brio day ndabo dan yo sembay. Fite unu sembay baga Bible ka keren nang ni nagishiti baningkong Petras kalanang ka baningkong ka ba arfulay ka ong ya ka balapan ka arsiningi daw sembay balang ka Ktien ka jong Blei ka ba im bat ka ba yaisa. Takadaw nga kwangan keren na kanigapar. Mau Blei un penslek ini ke Ktien mga keren syafi ini ke kelemat. Bagam day tang ke Ktien ke mga syukwa ban keren. Henry ke day ke Ktien ke ba kwa ban ke ba Blei kwa ban penslek bakan long ke jingkta ika do nut jong fi. Bapin yo ini ke Ktien bat bagani ke Ktien kan yo rung siga jingmut jong fi. Bat naga jingmut ke rung siga do nut. Bat naga rung ini ke Ktien siga do nut. Mensim jong Blei. Upen ki ika Ktien ke jong uwa do nut jong tu brio. Baru tu brio usngau tho ika jingdan kam yo Blei. Baru tu brio usngau tho ika pop ke bole. Tu brio usngau tho ika jing im ke bamlang. Baru usngau tho bau dan kam palat yo Blei. Nakatagadaw ka Ktien jong Blei kalong sembay uba im. Bahabaw rung niya po.
apa ka donut jong brio ngani tu ipi long ko mo sembai jong brio dan apa ka kpo jong ka kentai ha ka plakon jong ka kentai bat ngani tu ipi ka dan ka jing pen khang tu bat nang ta de ka kem ku tu sembai bat ka pen kha brio pen long brio itu klong apa ka kpo kum jo ru ka ktien ka jong blai ka bala krende ka bor ka jong min se ma khoi ka rung chi ka donut jong brio shapi ka be yo snow ha ba pi snap ka ktien jong blai ka be im ka dan bar ka rung chi ka jing im jong fi bat aba ka ktien jong blai ka rung chi ka jing im jong fi tip ka pen long kum no ka pen ki ye ka ta ka donut ka shapo jong fi bat nang ta de la da fi nget ye ka donut jong fi ba jisu de khon jong blai bat pi play ka donut jong fi tip nam ha ka gospel ka jong Yohanes ka la nang ka ba ning kong ka khat ka ba khat ar tip u ong kum no u Yohanes abu Quran ke ne ha ka gospel ka jong Yohanes ka la nang ka ba ning kong ka khat ka ba khat ar ka ong igini ki ktien ngap ngana pule ka ong kum ne ka ong henry kat ki bala pudiang ya u ka mot yo Jesus Christ Hakitola ay ka bor balang ki khon jong blai. Kata kita ki bangai ka kerteng ke jango. Singap au mkut angkata. Wang ki bala kha om na ka snam limni na ka man ka do. Limni na ka manu brio. Henry ki bala kha na blai. Kumno kha na blai. Day ba piyo snow ye ka ktien jong blai ka ba imbat ka ba donbor. But the bor jong minsi ma khoi la penlong yo jisu ka donut jong pi. But aba pi play ka donut jong pi apa jong pi. Pi priang de ka jingat yo jisu. Singap nganong ifi ka ni ka bor. La wanra yo jisu ka donut jong pi. Da ka bor ka jong minsi ma khoi. But u jisu de ktien. But nga kwa finyo e nga nongrim bau jisu de ktien. But ka ktien jong blai ka ba rung ka donut jong pi. Nga kwa nga nong ifi nga bar. Da ka bor jong minsi ma khoi. Haba pi ngat ye ka ega bau jisu le u ma pi ka pop jong pi. U pen kha arsi na pi shapa. Jong ka minsi ka ba shapa jong pi. Pen klat ma ye ka donut jong pi. U weng no ye ka donut mau ba bu da ka donut da. But nang ta de u pen long ipi ka jing im ka ba tamai. But na ba pi yo jisu but pi IT la ka jong ka jing im show try singap bangan puli fi na ka Bible ha ka ni ka por ka ktien ka jong blai ka ong kum ne ngan puli na ka city ka jong Titus singap ngan puli ka ni ka city ka jong Titus ka Bible ka ong kum ne ngan da puli fi ka ni ka city jong Titus ka lanang ka balai ngan puli na ka khat basau hendrai ha bala pau ka jing le sabunu blai unang pen im jangi ba ka jing e jong u show ben rio ula pen im ngi am na ki jing le ka hak ka bangi ngi la le Halai gal bakum ke jingi snai jango daga jing sait ke jing khar sen bar ke jing pendamai ke jango men sim khoi yau bala the no gra ngi do Jesus Christ unong panem jingi apan khar sen ngi daga ktien ke jango blai ke be imbat ke be yaisa bat daga bor ke jango men sim khoi lapan khar sen ngi shaka jing la ka bomat Tip gidan ki brio ki shukla kum tu KHLEM kala ka bamut. Re gidan ki brio ki yo mat e ka jing pen im ko shisha. Ka balang bau Jesus Christ. Na pin puli na ka Bible. Fin lap adien mo Petrus u yalap e ka ktien ka jong play. Haki kam ki apostol ko nang ka baar. Kuren siya pang Jesus Christ. Na ka bor jong minsim ba koy. Apin puli ka nang ka ba ar kam apostol. Ka khat ka ba life unyo. Fitip ka Bible ka ang. Ti haba kila yo sngaw ya kani. Kala dungak iki alaga donot. Kalibandan kum katay ka jing im jangfi. Kalibandan kum katay ka bor ka jang ka Ktien U Blei. Kam day ka ba pisulet yung ngap siya ang alang kristano em. Kam dayru ka ba pisukulaba mo na marki jing e. Kam dayru ka ba pisubot ya ka brio la niyo brio. Kam dayru ka ba pisuhiar pateng. Kabang kwa nga nang ifika jing ka arsen ka ba na umensi makoy ka day. Ka ba piyo sngaw ka Ktien U Blei bat ka da dungap ka dono. Ka da penkendo.
kada pen sngal si pi ga pop ka ba pile bat pi da sngal tho ba pi mat ga jing it ga jong blei ga dot not but ba pi kloi ba nong try ngan I know ga dot not jong bat ngan priang yu jisu ha ga dot not jong finio I ka ktien jong blei ka donbor bat na fi le kum ta pet kini gi briu gi ong yu petras haba kila yo sngal ga ni ga la dunga iki la ga dot not ba ki ong petras kum nong in le Fiti Petrus ongkum no. Tofin kelaka bamot bat on penbaptis fi. Woi puwe ka kerteng jong Jesus Christ. Ia ka banio map iki pop. Bat pinio diang ke jing ai jong mensi makoi. Nama gani ke jing kular ka long fi ki khon jo fi. Bat iki be jing ai kat ki bau try u blei jong I un khado. Katakin ke de ke jing shakri blei ke jing long mensim. Ya kini ki live hajar ngut ki brio la pen kynduh do blei maka ktien ke jong blei ka pen kelat dur iki kita syam mi kita ke jingkla ka bomot la pen kapat iki shige hima ke jong blei bat baro lai hajar la pen rung shige balang ngakwang anong fi baro lai hajar kidai ke bala ka na ke jong mensim Kanungut agini ki Sngi, ngidan ki Kristan agini ki Ri jingi, kumanyo pesan iya agini ki state jingi. Kanungut kidan ki balada kapat, ki balada mat, ki baga jing jongki, kala day dakawai pat. Ki bamdan jingi day iya show, bat ni khle, bat ki kam jong ado. Kita ki briu ki day ki balada khar sin. Daga bar ga jong mensim bekoi bat ki bada sngal tho ia ga bar ga jong ka ktien ga jong blei na kwa agni ga par bangan ong fi la dala khapat ifi no mensim kata ga ga jing sedang jong ga jingiaKREN ha ga bakin cha mensim an ringa bo igni ga kertang PHIN AIU LADA KHLEM pat ka kalong ga jing le no LADA village jingiasyllok LADA KHLEM pat ka. Fitu balai ngakren ni ngatip bangan hap ajing kenya khamat jong blei. LADA ngam kren kumi gani ke kubar. Kamen toy tingin ya bon haki jingi seng jingi menta hagani ke Grace Worship Center. Gila ya bon ba. Laban ong no apa ini Spani batang kendiat senam. Blei daga jing ai jong ula penroy kabang ngakwa kadai. Mdei titang ban ya bon kli. Handai bandai ki beri kepala ada mat Jisu, kepala ada karsen, kepala ada slotho, ia ke jing ke bakin jaman sem. Bat ki baga lenti jong ki kedai ban poi sebeneng. Daya kita ki beri yang sedang mani keren. Daya kita mengidon kaman hikai bahai ke ktien ke jong blei. Handai pin keren kumnoi ke ktien ke jong blei au beri bom trek ka. Pin ai bam kumnoi au bom pat ka. Kumnoi pin ai di au beri bom pat ka. Nak kata kau ngi syakri U Blei teng ngilong ong no mong khar ngilong da ulta. Ngi ai bam ngi ai di ngi ai ke ktien ke jong blei syakri U Blei ka. Menta ke Sngi ngakwang anong fi ngan ong biang ni ke ktien PHIN AIU LADA KHLEM ka. Nak kata kau Jisu IAKREN e bu ni kademas. IAKREN ni ke tu ke jingiaKREN jong u bo ong mede no ikai ba melek ki kamba u Jisu ong direct be sisi sha ong ong me. Lem de kapat yo brio mla man yo I ge himau jong blei. Fitip kene ge jingiaKREN apa yang Jisu ni kademas. Kadan kami ngiru bangin IAKREN. Kadan kami ngi bangin syam ge jingkla ka bamot. Ge besisha. Yang nang ne ngakwangan keren syafi ge yeng ge sam. Syafi ge besngap yang ngani ge par. LADA KHLEM pat ka syga bakin jaman sim. Finom dalam benang. Syai kedar kata kada naga Bible. Baro gibriu ki kama apostle. Kayeng Cornelius. Paul. Baro inong Samaria. Yos ngau ke ktien makadan ke jing kta ke jong blei ki pai show blei. Ki bread itu ke jinget ke berim, ki bread itu ke jing ke berim. Bagi priang yu Jesus Christ. Bagi yo ke jing bam jukut. Terkadang yang ni ngakerpat ifi. What let ya chikmat. Ayu mensim jong blei kta ifi ke ni kepar. Bagi dong try
ngakwa iga jingkalaga bamut ke beshisha. Ngakwa iga jingkha arsin. But la dana preng chong fi iga par. Pisngot ho baga jing let jingisang ga jing shikri play chong fi. Ka klempat poisha no shano. Pim sngot ho iga Ktien U Blei. Pinom sngot ho ro iga nela dam de balakha. La pimut ban puli iga ne ga daga kli chong fi. Pin sngot ho tangkat kum go bor jong ga jing start chong fi. Re ege bijilio na gani Ktien pinom la ban sngot ho. Namari ga Ktien ga jong play. Sngot ho tang dalakha na minsim. Ngakwa nganyala me fi show try. Mano na preng jong fi ki bakloy manong try. Ngayo sngaw ni ga Ktien. Ban ngakwa ngan kalaga bamut. Ngakwa ngan IT laga jong ga jing ngakwa ngan priang yo Jesus Christ. Ban ngakwa bamen pin kha arsi ni nga. Siya ga jing pam chukot. Ngine tuwai gini ka par. Ban ngakwa fini ay tuwai ni ga Jingduwai. Kutry nga yang nang nga dara laga kti shime. Daga bang kerpat a blei. Bagini gi briga ba yo sngaw ni ga jingkren. Kanum dan ken try a blei chunga. Kabakin shimsting. When I can try can shakri me shabar na kani ga nongrim. Trying at a twy. Bakumba me pinlong ya kani ga jingiasyllok ba unikadimas. Kumbaga balang ga beningkong go try. Kaya lap yung Ktien ka jame bagi briw gina ka arsin. Pelong yung ibang inom kenriya na kata nongrim. Pajarap yung briw bagin siyam ga jimpenem. Bagin pudyang yung mekin truay. Jisu nga ay siyam ga buram ga jingo ga jingiaroh. Aga kerteng ga jong Jisu nga tuay. Amen bad. Amen. Amen. Blame kyrkhu if you bless you.